so basharamo kugira ngo baterere aharurengo rw'amashaza tuyine mitoma ina mashaza koko nanabugambire ina Ruhinda North erajurecerwa wechitinisa Right Honorable Deputy Speaker Honorable Thomas Tayebwa Junior Ruhinda North, then yagira Ruhinda Central, yagira na Ruhinda South. Umuryebyo Ruhinda North baraza kubabukanira ningashi bari ahakitebe kikuru ecegomborora ya Bitereko aho niho bari kuronterera akarura kerizoba for Ruhinda North. Then aba Central bari aha district headquarters umutawuni ya Mitoma. Then abaruhinda South babuganira aha mbuga ze gomborora ya Kabira ezine gomborera tukana na Rukungiri actually wabora ruga kashenshoro Mitoma uraraba Kabira uri kuza Rukungiri then ubone kuza ishweke cha Bwambara mwaba Honorable Jim Hwezi so Kabira niho ndijo gomborora abaruhinda South babuganiraho kuterera Karuru. Now what happens later ningashe bwa nyuma bamara kutera Karuraka baraza kugazaringa information bamara baze Mitoma district aha headquarter aho niho barije gukorera general tallying and counting of the votes. Ningashi niho baraza kurundana ba registrars bona aharurengo aho bari bona baraza kugenda baherezeyo ebyaruga mu Karuru babuganire aha headquarters babara Karuru okagenda. So this is Mitoma specifically ejinegombora ya Bitereko aho bari kushoma amazina I think registrar nibyo biri kugenda misho bwa hatiya turaza kubikuretera butunu okugira ngo manye ekiri kugenda misho omuchwekecho. So I think jo information ina kwereza era kuyamba ho kumanya bari kutereroha bari kuterera nkahe. So aho na ugombora ya Bitereko muri Ruhinda North mu district ya Mitoma bachari kukora thorough checking ukurabara amazina kumanya ushemerere kutera Karurunoha and stuff like that ubundi no kurunda abesimbire twatwarebire bariho binji n'ubukira bengo amazina gabo turaza kuba turaga kuretera ukurugero ku kamera zitu ziraba kuretere konka hariho abantu besimbireho binjiho in fact anketebe ya vice chairperson twatwarebire hariho abantu bari kurenga batano yeah na then secretary general yes general secretary nawe twatwarebire eriho abantu binjiho of course nkabechi binacha NRM barikiriza ngo harurengo rwa district nkechi nabashemekwa bine secretary general omwe bashemekwa bine secretary general omwe which binacha NRM ubareta umukuru Richard Todonga ubwo niwe bashemekwa eta secretary general which konka bandi harurengo rwa district nkabo bari kuronda ya secretary wabona ubwo turamweta general secretary not secretary general. Now NRM oyihire hecho ecomere Mitoma twareba ko na HB na kurugirira hari uri kukurira Karuraka ka NRM komunda uchitinisa Dr. Tango Doy yashobora ariko reka ku road map uburo bukuburahwe kose gereza kubereka pezi eri kwigerera ya muheru kandi yashoborwiri ariko reka Akaruraka harakurata hochi road map nawe yagishowize ariko reka ku okurugera izoba ebiro 30 okwezi okwisa kibanza okwezi kwa mukaga haraza kuba hariho expression of interest nominations kandi hamwe na campaigns za ubuchiko burya obaleta SIGs ningashi special interest groups special interest groups twinemu obuchiko bushatu ako kubanza nakeminyeto akaka naka elderly ningashi older persons abakuru then akakshatu naka PWDs persons with disabilities aho harurengo rw'Cyanga ningashi LC yo kubanza aho baraza kuba bakora echo then twareba ngo 2 June ningashi biro kwezi kwa mukaga baraza kuba bari kuronda baraza kuba bari kutera Karurako ebiro bibiri aka special interest groups then ebiro biri kwika mukaga baraza kuba endorsement of flag bearers ningashi
aha rurengo rw'ecaro abantu abo kubateramwe cinkumu bakaba endosinga ningashi abantu okuraba mu bantu okubu ekibareta okuhamya ningasho kugira abantu abakuze nyuma bakakugira ngo Samu iroko oyesimbe tukuriye nyuma turakumanya turateka ngo uraza kutwebembera kurunji. Now nyikiriza I think maze kukanzi ho kace mu district ya Mitoma. Aino mugisha editor Turebe misho hatiya kugira ngo yengere kwetegereza mbere kweri ahabwo mubare gw'abantu benji nico nabagambirira ngo Mitoma basharamu kutera mu myanya 3 harurengo rw'amashaza Ruhinda North baza bitereko ahagomborora then Ruhinda South baza Kabira ahagomborora then aba Central baza aha district headquarters mu town ya Mitoma. Now nchiriza manze nkorekeho ekiri ugenomisho then nywe nchiryaha okongera na nibindi ebiri kugenda umisho. Erdare Erdare eyachiyangana najiherze executive teka shomo yes okay kanshabe executive z'amagombora zemerera amuline zazo konka munkereze omuringo gwo mutano mbanze nyakire regional supervisor ahabwa elections ziturumu allow me to welcome you Bwana supervisor, regional supervisor. I kindly first salute for the people present and they recognize your presence, sir. Thank you very much, the polling official. Ariong John Henry is my name. I am from the NRM Electoral. I am here to supervise this election. I just want to make one appeal to the delegates. This is an election of members of the structures of NRM, and therefore it's like a family election. For that reason, we need to conduct the election in a very peaceful manner so that we don't get divided after it. And then we should also make sure that we elect people whom we know can steer the party to greater heights. I want to thank you very much, and I want to wish you very peaceful elections. So we really appreciate the work done by our regional supervisor, who is tremendous, honoring the elections and making sure that he visits every corner of the region to confirm place today in the Mitoma district, particularly here, Ruhinda North, as we have received him. Thank you so much. Munchirize ntwaro mugisha gwo gumizamu na naito ataika auka haija omwebembeze nakiri kirungi twamanya omwami John owatwegitaho abwizoberi ahabwabo abatarahurira rumi uri yakozesa ubwo rwangereza ecyango munonga yasima
imwe abija kutera akaruru k'izoberi kandi yagaruka yashaba ngo mwaza kutora mutorane w'abantu abari abase kutwara ekibina cya movement omisho kandi kikazamu obucurera na n'obutebekana nk'ekibina cyekemwe ekitarimu okutanisa omubantu omunganda na buri hamwe hona mwe bari munonga kandi bashabe leagues by the way executives z'amagomborora ahemerereho rutoke town council Kijende sub county Chianga sub county Kanyabwanga then Bitereko so twemerere okugira amagomborora gitu nko kugari twemerere okugira amagomborora gitu nko kugari ejuni Chianga Goburunga chairman Kanshabe Bitereko murabeho niyejo hakurateho Kijende Kanyabwanga hakurateho Kanyabwanga Chianga Rutoche Town Council Goburunga kandi tukirizangane ngo hati abantu abaza site bari bakaruru nabwo cyo kundare ntakushoma ko mutezi wakaruru mbashabe tuze side abatari batezi bakaruru mwe nabaryoku mbashabe mu murwe w'umuzoko abatari batezi bakaruru mwe na muzoko kandi shabe security erihihi etwere kugira ngo abatari batezi bakaruru tubajwanga na nabatezi bakaruru ahabwizobere okwenda kugira ngo bururu bwitu bugende omubusinje hatariho okuteganisubwa ngo kutwatandika n'ihorere ariko twahendera omuyihorere hatariho omuvuyo gona kandi kanshabe security mwe etwere okuzokwe nyuma okugira ngo abatari batezi bakaruru bategita umbatezi bakaruru abunashomere yes those are the only voters but yes kashurutero urukutero hatutakabatiro kashukwa agira speed buri kirimani tucyayinzire se kitoko nyuma atagira bari bakatwegitaho bagira ngo baza kutandika kuterenyereza bakazamo bakazitereza no way hata abantu kuri nyuma tari yo security eri protectinga abantu abatari batezi bakaruru obutegita bari muno murebi watayari west ahinda kugambira nko kusa mwenyene yakugambira turi omugombora ya Bitereko neshangwa umurimo district kandi ahi bari bageza kutera karuru aka NRM koronda bebembezi ba NRM habarmu ka vice chairperson enyuma ho rwakatano ruhwire akara kace ya person kakaterwa konka hazamo butikirizana hatwe mbatera akakiko karabe nkamuyamba okureba ngo emirimo yagenda byo misho ahagomboreji nyanda kumanyisa ngo district yona amashaza agarmu ngaruhinda north ruhinda south na Metoma eya hagati barino batera bagira ngo bikirizane batere umumashaza gabo then baheza aho
habararjemu obururu baza kubara then bona babwirikanze babote ahatari center aha district hari Mitoma district headquarters aho misho njya ngushaka nkamunana kuntu tuza kwa twahereze then twirikanje nabo tuze aha district kureba ngo akarura katwakabaraje then nza kuba tukwisyaho na results ahingambira bari mbatera entebe zirmunka vice chairperson urukuza kuba ari umuhezi wa chairperson wa NRM aha wa district yona haza kuba roho wa publicity narsho by'amakuru aha kachiko ka NRM mu district yona haza kuba mu umuhandiki general secretary hamwe n'ubyese aho bo kureba n'abantu abaraga kushoma abagira ngo bari ya list yo kutera karuru nubaga ko bajurwanjoro kandi nkaruje soko yagambire aguma saideria n'abatari kwikizwa kutera karuru abatari mu committees ezabenzeraga omagombora egombora yindoho ne yabetereko so ntwenda ngo tutambureho kaje tunjeho omuntu omwe narbari batushoboreho aha ntekateka narashaka ruraka hari nkagenda katomisho nbaza katera bata nbaza kureba ngo agenda katakahwa katarebeho omwe omba organizer bakaruraka kuba katebekanisize obantu nyuma bandi betebekanisa no kurengo batera karuro wishe mtu akushemira turi aha tayari west tundigizaho kureba karuruka NRM kuri kugenda mu district ya Mitoma kandi gishani mangutomera hagombora ya bter kubanza gambero bakutureba akaruraka egendera cyo katera nikiha kandi bakutera karuro kangu kwate wobale sebo tumentoreba hari mu kamera uramuse utugambire amazina ni Centenary Hamujoni ndi registrar wegombora ya bitereko NRM so akakarura kutine ntutera kakakari supposed kutegwa buhwire tikategwa bakanawusinga ngo tukateze rizoba mwe feelinga gaps zabiri sigireho zitaterigwe vice chairperson secretary publicity na no wa finance so NRM ya Mitoma inene gap feeling post sezabe zitatigwe twareba no shoma hamazina tugira ngo akaruruka NRM kangaterwa buryo muwe na kana ko mugongo amazina gugije aho gata kwenda kushobora umurebe wa Tayari West amazina ago ni ababire besimbire abarabireho aha magomborora kwandikira LC1 bakazamuruka bakazagomborora then aba bamagomborora nibo kutera karuruka district so now tujya karuruka district twaheza kurgaha aharabetere ko tukutera karura ka Ruhinda North nduhumanya ngo tuza kwirikanga tuza ha district nishazinga hedeni abumara announce injo mukachiko akabantu bana vice chairperson general secretary wa publicity no wa finance nibaza ko mbeyongera kutukurga hanuya tuza kufuna total number ya buri county then tuze a district tuzo kutalinga uburubwabo ningashikubugita then tukaronda mu wasinga we bari munonga tero ntice yongerayo nana okureba karura kanengera ngo umurebe wa Tayari West kuko banorebe nyuma yanjaha abantu ba agents babesimbire batandikire ku raisinga post nacho bakwa celebration byabo ababesimbire harmunka vice chairperson isimbira hakaruraka no kugira ngo ni harimo abantu bingi bari mbirikangana bazo muri ino wano zireba harimo mugamba Dennis harimo mugabi Dennis abantu ba vice chairperson then ha general secretary harimo mukama pore haro turi yakira Sebastian then publicity haro Katsabe Diana haro twine oburamu naboth hamwe nabandi bingi abantu bagezaho kureba ngo akaruraka katerwaje kandi kaba akumugasho umuringaniza umazima na no kwikirizana ejo list line yo kureba babanza no kutera karuru aka vice chairperson ahwa NRM ahwa district ya Mitoma kandi nabantu bingi bari mbatera karuru omuraine zezi mbeni nkushobora ngo iyo murebe wa Tayari West yogumeno tukuratira tongere kushobora okwa karuraka kari kugenda misho okubara akatere then bwanyuma yaka no kimanya nkaruje shuku yatugambire hamwe na returning officer abwe gomboreji batushobora nguza kwikanga ntuza aha district kwenda kutumanyisa results zona ezarga omukaruraka security ne yamani ngo kutwagambira ngo rwa gatano rwahwire bakaruraka bakakatera konka entebe zibari mbateri izo bakashazibwamo tubikiriza ngo batera karuraka ahabwe byabe bitikirize ngo kandi ndabantu bari mbikiriza ngo batere akaruraka raini twatambuza mpora meji okareba raini yabateze bakaruru noreba ngo nibinje munonga turi ahagombora ya bitereko kandi bitereko eryo muri Ruhinda North turiyo ntubarakaruraka kandi aho misho ntuza kuba tureba akaruraka okukija nakagendo misho ubwo ni no wa NRM
kongera kushobora akarura ko rinkaterwa omugombora ahagombora ya Bitereko then akaruru kamwe nkaza kweyongera nakatwarwa ha district kwenda kubara twenda garika kutungayo omuntu nkomwe aya bantu barendo bareba karuraka batugambe cyo ngendo misho kabarwe then twengere no kwereza aha studio aro Samuel naza kongera no gumana tushobora karuraka tango doye byagambire mama birebiri tukat concentrating akaruruka Mitoma kerizoba kandi twaraga nsangu itwenka tayari west tuzaguma twereza karuraka kukaterera kimwe turebe okaguza kutuyamba hamwe no kwisi ahantu ngukayo muntu waburijo tuyongereyo tubanze tubuze ombataka bamwe abecicekeke batugambira karuraka kukemerire expectations zanyu neki kandi yo live aha tayari west babare munonga kandi turi omumbuga ezishaza Elia Bitereko kandi Elia eri kutwara Ruhinda North akaruru twatandika n'entebe kandi ndi kugambira abantu bari mu kutera lines bari mu kutera karuru nindeba haruho abantu babira besimbire konka line emwe yabaningwa kandi cyo yabangufu konka abantu ikibara kutekateka kindu kuranza yonko muntu kandi utaramutezwa abantu baronda omuntu ro kubasa kandi bagize ku balancinga akanonsira ngo kubarebere chairman wa district oize kuronda sande yahwire yabo Ruhinda North atsofundi kurebera nindeba ngo vice chairman wa district nabasa kuja kuhendera ari kuruga omuri Ruhinda South aho kandi ndeba mugamba je Dennis Chifene ndwa niyo mpango munonga nira no kwekuba yayo kubamu line endejo ya mugenzi we nindeba eruho abantu baceho se kiri kumanyisangu no ndabentari ukorangira ebe bikurugamo konka mugamba je Dennis Chifene nabasa kuhendera aturente beji abo kuba line ni mpango munonga kandi abantu bamuhuriza obushagi kibuhango munonga so akarundi kagenda je konka nindebaho abantu bashoma enkarra z'abatezi bakaruru na nindebaho abamwe amazina gamwe abatezi b'uruti bisha abamwe binje babatarho konka abinja bijaho nuko warho mwanyugu abo kwa karuka agenda nimbareba ho baruho binje munonga okurwo mushonda zona kandi ningaruka ndaza ebyo kwerinda biriguruguru hakabaza kuranza nindebaho abajoye uniform n'abatajoye uniform nindabaho abiherya Uganda police nindebaho abiherya UPDF na nabandi bo kuboheraho aba ISO kandi nabwe ahambuga nkuru ya yishaze rya Ruhinda North nindebaho deputy RDC wa Mitoma mukuru Umar Muhanguzi na honorari ahabwa party ya security nabandi abaroho kandi babatwanjurireho ahanyuma harugaho kutwine awaruga national secretariat ya NRM ukubasa kuja kureba ngo mukorogu gwagirwa ogwihorere wabare munonga ogwe nomwe ombataka narshi abantu abari yahagombora ya Bitereko irizo bakwenda kutera karuruka NRM twenda kutambura mporo no bari yo murayini tuhike ahari Moses nice ya person wa NRM origere kutoranwa aha bakaruru akatirwe kandi twenda ngo atsoboreho kace line yo kutera karuru kandi we ya person wa master umusia ahabwa district ya Mitoma tugambere NRM tuyutera karuru nebyabiriho n'ibintu bibaho banzo shobora abanyeganda bwo kwaramuse kubegambira n'amazina turi live aha tayari west mwebare munonga abahurikiriza ba tayari kandi mwebare okuyiza turi tugira karuru akobusingi abantu nebatera abantu abo kwenda taruho rutaro taruho kavuyo ubu nibwo bwebembezo bunabire nimbagambira bunashaba karuru ogwa katano ntabanya Mitoma ubu mwampinguza hati banzo rebe butebekana abantu bajyo murayini bariyo ne basheka security rije so niyenda kusima munonga akachiko akakuteza karuru security ya Mitoma na nabebembezi bitu hate kine cyo kureberaho ikiriyo nkija Mitoma nyenda kwebaza munonga abatayari nari kwija kugira ngo abantu bamanya ryo ni bifa Mitoma hato businje bwizire kandi umwebembezi bwanje ni imbaraganisa ngo nituza kuguma tugira uko businje hatwaza kutandikira gukora okurugera izoba
abo kakachiko kanje kona bali abantu nibakatekamo nibakaterera kaliyo kahwa lirutanike gukora Chairman uri no gamba aha muntebekanisa y'obusinge bwa NRM akarura kahwireho aka NRM akargireho kugira ngo akabakagarike muri izo no mu region zezindi na districts zezindi nkarukungiri nkakakumiro nangwa na abantu baragizire kwikirizana no muri barahitkurga tubaragiye kwikizana tugire ngo ekintu kigarira hi NRM kumwazo mu ntebe no NRM esemerire kufokasinga ibintu bibiri no leba enkumi mwe twataronzere obururu bwabembezi bekibe na cha NRM hata abantu batandika kutekereza ngo bundo bwebembezi umuntu nawasa kuma office abali kugikozesa je kandi abantu bamureke mukonka hati itobazamu tuine mandate y'abantu nituza gukora tugira accountability kandi to building a consensus aboka NRM nico kibina ikiri kusinga yo consensus nyanga kandi nimbagambira ngweri izoba obusinge bwatandika aba NRM tuza kugira karuru karungi na nekibina tucombeke kibine kikusinga yo mu Uganda target yitu nemyaka 50 omumisha omukutera karuraka omukushoma abantu abambija kutera karuru kandi abaye barabera ha magombora kugira ngo umumitama y'abatari mu kigendero cyo kugira ngo akarubu kariya ko mu mugongo no shango umuntu yisimbira hari umurumuna wawe ari ishe wo muntu nari nyina wo muntu ecyo tukubasa kuretaho obutikereza narasho mbangana nkaba bariya yaza kureba inyuma kareba n'abantu bashatundija ino orukara no hati obutikirizinga no bumwe nibuba byebye bikabura konke kikuru no kugira ngo twena tuzomara inemwe nk'abantu kandi twikirizingane ngo hariho issues ez'abantu kandi issues ez'abantu nkeza mitoma nisinga itwe z'abantu so nintekereza ngo ruyale aho nkora nungi ya NRM ni herazi ekigenderwa ubwo no chairman wa NRM yahagombora yabetereko kandi gineshangwa umurumetoma district ernishaza eriyaruhinda north namashaza agandi hagarumu karuhinda south harumuna amwe na mitoma hagati na mitoma county bari batera akaruru nuko kamwe kandi nibenda kushobora abarara jaha bana narshi akaruru baheza naza kutwarwa a headquarters za district umurumetoma omisho harshaha nkamunana kwenda kugira ngo bakatarinje then amagombora gashatu babiru bihya abantu bana abaratera karuru nyenda kumanyisa ngo ito ngata ya west ntwaye kugira ngo tumwe twereza abantu nkaba kandi batutera karuru narshi tubashye obuhereza nkobu tubagame ngo security y'amane so tukuza kwirarikera cyamana yagira ngo mu kisange cyahwiro no bintu binke byabene bizira konka hati ngo ikintu tugenda jo misho twenda kugaruka turonde yo omuntu omwe turebe atugambere aha kigenderwa narshi akarura ko kemerire umurumetoma nikamanyisa NRM twizire nterebo bururu bwabe mterwa nkizuba riri wa katano hariho abataragizire kwikirizana uriyo ko no baso kwibuza habwenche metoma eriyo negaruka makaruraka bakageramo butwikirizana kandi entebe ezina nagambire ziri mu nkomwezi wa ya person nasho mwezi wa chairman wentebe yabwa NRM wa district tabaragikirizina wa publicity tabarikirizina general secretary nawe tarikirize nico kurebera ngo akaruru bakagarara twinemo regional supervisor nawe ari yahagura nuko kuba wamurebereho yananda kushobora ekimuresero mucekeki if all goes well na ninjangu tumusyo kache tumbuze hebuzo nkabiri atugambere ecyamureta umucwekom sorry to interrupt you sir, this is Diary West. Wanted you to highlight to the public the reason as to why you're here and why this election is happening. I'm holding it for you. Of course, you know that we had organized to hold the NRM elections for the party structures at the district. And that took place some time back, last Friday actually. For all the leagues. And when it came to the mainstream, they elected for the position of chairperson. That election was also conducted. But after that, some people decided to election turned chaotic, and we have to suspend the whole exercise until today. And today we are continuing with the election of the remaining 4 positions in the mainstream, namely the vice chairperson, the general secretary, secretary for publicity, and secretary for finance. And that is that's what's taking place right now. And I'm here to ensure that this election is conducted according to the guidelines
and conducted in a very peaceful manner. Would there be any reason as to why you never wanted this election to be taken to the headquarters and you decided to bring it here? Is it strategic? Of course not, because we had seen that this election, because of the high stakes in it, could potentially again lead to chaos. And it's easier to manage crowds when they are in smaller numbers. So when you again gather all of them at the district headquarters, anything can happen. So we didn't want to take chances. We said now, let us have them split into the respective constituencies where security cannot be overwhelmed. So in the constituencies, it is possible to manage the numbers. Most of the locals we've gone to, they are complaining about how you invented this thing of saying they should line up rather than the ballots. Isn't it affecting the party? No. You remember initially the party was electing flag bearers using the secret ballot. But people we realized that, and people themselves complained, members themselves complained that the secret ballot was easily manipulated. It was prone to manipulation, and it always led to many petitions. So they preferred that, no, let us have elections by people lining up behind the preferred candidate, because that is the most transparent. They count, people line up, you can see the length of the line, and they will count loudly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and the votes of a person, the votes a person has garnered in that particular election becomes very clear. So it's a more transparent election than the secret ballot. And so far we have actually seen that some of the petitions that we have are just about people who are ineligible coming to vote. That's all. But the issue of really the counting is not really contested usually. So this system is the most transparent, and I think the party. Thank you so much. Tukiri aha Tairi West Ogweni supervisor kandi oriona areba karura koko wakugenda ukari nkagenda omisho yachobora ngu ebigenderwa nkabiri nari nabishatiye kugira ngo bakatere no kugira ngo obaka postponinga kubahereze kutera kache ya person hazaho butikiriza karura bakemereza bajana bakaterera izo basharimo ngo bakarete omashaza kandi ayishaza baronde mwigomborere mwe katero nicyo kigendero cyaha ngo habo kugira ngo nshonganinke mwe nari ibiri cyo kubanza ngo aha district yo kubana bita abantu bingi bakon basa kureta obutikiriza haze nka chaos mbene bagira ngo bakareta kunu abantu bakaba bace ntimanyisangu ni kaza kuterwa umuri ngo wishikere cya person yatugambire ngo sanje iki nareba ngo obuzumuza kuba buriho kandi bajya na petitions ezirho obwiro bwa hati tinyingi nkezi twire nizibaho ombururu obwinji kandi akaruru ko mugongo ngo kabe kariya ka secret ballot enyimaho hata bagira ngo bakata umugongo kimanyisa ngo omuntu naza kuba interested kandi arebe ngo yaterera umuntu wari kwenda hatari mu kushereka then bije barebe ekiba no kutera karuraka bitu tumanyisa ngo twaza kurga result says ezamagom amashaza ashatu Ruhinda North Ruhinda South hamwe na Mitoma hagati county baza kuzitwara ha district headquarters omushahezo mishaho kandi barayongere kurangerera abantu bana abararabe mu ahantebe ina ezo kuyambaho cya person na RM ahabwa district ya Mitoma kabatanche kubara akaruraka then za kuyongera no kushobora akaruru okarukugenda omisho babiri bashatu bana batano mukaga mushanju munana mwenda 10 n'umwe arike cyane mugikiriza ati wa crossinga n'umurebeyo first remain in your line ombatezi bakaruru narshi abantu ababesimbireho general secretary wa publicity barije Charles akaruru bakabara kandi arho nomwe omte obaisimbiro aba publicity nawe orukumanywanka komanji Florence na wakarura ache bakabara then Bwisho Said Mutesima na habwa secretary for publicity barino babara akaruraka kandi karino kagenda omisho iwe umurebe wa Tairi West ntwenda kusima habuguma no tureba kandi tukumanyisengo byone birukorwa aha biri live aha Tairi West.
Student yongerayo akaruru karin kengerayo okubara akana ka General Secretary kandi jora inayo kureba nayo mwe ombesimbiraho konka entekateka zona zo kushoza results jaho aha district bwanyuma akuba results bakazishoreza aha ezi wabarasinje baza kuba bari yabegombora yo nkadene results zona baza kuzitwara aha district umushahizo misho kwenda ngo batushobore akaruraka okukaterwa na nabantu bana abarabaho bwanyuma uraka kugarukwamu kandi katero burakatera izoro rwa katanu rwahwira abo butikirizana ahantu gahwera okushanga hari abantu abarinera ine yo kumangu nkegombora yo nanarishaza ziriye nyuma ye ondijo arho wenka abandi barho batano mukaga otine mani narushoterwa ndeho kugira ngo yaronda abantu b'isi aha mitoma nawe ayongera no kutushoboraho aha akaruraka ogunomwe ombakurura security omuchwekeki katurebe cyakutugambira hakaruraka obubaka postponing akorwa gatano kaseri izoba hine empinduke yabireho ombindu bya security wakwakira RDC ebare mutwe bare icyatuleta heri izoba nomanya ijo twatera karube birabira bishatu akuru abantu abamwe bakagiramo obutikirizana benda kuretamo muhondano so akaruba kongera bakatekera izoba mwene cyaturetera izoba itunga ba security no kumakinga sure ngo igi process yaba successful abantu batera karuru bayoreko bugabe bwabo kandi bagaraka bataha batine kintu cyone kibateganiza kandi ahinduka kugambira necyo kureba aha abantu batera ajya karuru abantu bamwe bine bishani bine ba agent babo abantu babazo mu mugongo mwene karuru kaba successful nyenda kwibaza abantu bona abija futera karuru na electoral commission ya NRM na kuchira mnonge ya mitoma abo kurango batebekanisa ajya karuru na security nyanubu nyenda kugisima akanora police kandi nabo twajyana na police yeta kumara tuje na kugira reinforcing na UPDF ngo abantu batera karuru kabo kandi bakatera mebare mnongo notekateka RDC otakagenzere kugira ngo security je imwayo rekera izoba hakwaza kwetorora hano reba otaru wa police naba UPDF esheme kuba neguma honari yagumanezo mbururu nkobu abantu mbaza kumango bwaterwa security kashino reba ubana nahanga hari bo bategereza in case habo hoke yosi babwene kwije kongano barayibari tabali hina hiya iba na hamwe nanye no kugira ngo wanyeta kongananye nandi hanga hari ko ito just yonto observinga kugira ngo hagire cyabaho tube twashikire obutumwa bwo kwereza abarebi batayari West na Munonga aba metoma kugira ngo niyo kujwekera nyenda kugambira abantu nakuchira Munonga bo kureba tayari West ngo metoma ni yitutwena tushimye kutura muje ntwenda mu busingi kandi ubwebembeze mburga ruhanga mwene kandi n'abantu bashimye kohebwo bugabwe kwereka kutera karuru nko kuba rukenda na no kuhagira umuntu wari kwenda mwene arabatarabiremu amanyengo mitome gine yitutwena akwatagana yarabamu tutware mitoma yutomisho we bare Munonga we bari bashoma oburu ogwene General Secretary kandi yahendera itugambire ibiti yonse yongerayo okureba ngo akaruru kagendo misho aka mitoma kandi turyahagombora yabitereko kandi akana karuhinda north aho kureba aha ninde gira ngo rino reba bayomba taringa kandi bamuhwezi bakatera twaza kutera entebe endijo ibirizo zahwire kandi register nahandika ba NRM baza kutushobora karuraka okagenda omisho oyesibira finance finance neza kuterwaho turukuza katera nubonda ngo basa kutushobora hebigambo nkabere bishatu aha karuraka embererho omugombora yabitereko mwishazeri yarinda north yes nsinga sayirase kandi ndegiso abogombora je yabitereko sofa akaruka rino kagenda je twamara post 2 kandi zona zaterwa mu businge abantu barayininga baba baraje kandi mbere cyo Munonga nyenda kusima aba organizinga nyenda kusima abantu abiza futera karuru abo kwiza n'umutima murungi bakatorana kandi bakatora no mbusinje abantu barukwenda riyari nishabangu posta yitu asgaza na yitu agiteraje izo bano bari yahenderaje akarura kakonoshangu okunkaribona mukatera karinka karabrand kugira ngo omwe almost abantu abo yanatunga wana singana bo yabaye nabande tugire ngo babakabazire kugira ngo egomboreje twarabe gitatwara kandi ndeba harimo entanso konko bundi no basakushanga harimo karayensi kugira ngo bonde bakwatagine bagira kuba hagerana konka harimo entanso yes ni janche basa kuzam konko bonde kinta kashobora je hati
konka general ngo karuka rinka jenaje amatora mbakateraje webare mnonga hariho omuntu omwe aha ine kiyagamba yagira ngo bamukorate baterera inemwe kathure byaragamba na mutima nanyangumbe mbi na mutima mwebare munonga ebindi katubirinde bantu barangira bururu yebare movement hoye movement hoye webare kole ko mutima murungi kushanga ngo abwo burungi bwa inaremu omwami kachira bayesimbira bwa finance konka no kujya tukore na regional balance yashara muyimukira batahibe byarugamo mbusinje kachire mu muterero mungaro munonga tina yanjema tina wa bataba bihangu bampese ntenga ona baba simpakuru mutachimanye mwene tujero mutima gumwe kandi tutera karuru rero bintu tuze kushaguza aha muhero babare munonga akana karuru aka NRM abo batandika kwikiriza bargo mu karuru barekura abandi kandi naenda batera karuru ngo gato yengereyo no kuguma ntera karuru ka turebe abantu ba NRM ko ari batera karuru kabo kandi registra na enja no kushaba kushomesa abantu Kamar Franca ayizere wao akwateho kabagambe Elias akwateho ba agents barura y'abagaruto kine shonga orabaro ayimisibe Ambrose yabaho yemereraho namanya ayeberireho verified kama shabetu base bayingo Mreche turizane ahimbisibwe Ambrose babiri bashatu bana ahimbisibwe Ambrose Deixa mutera karuru bantu. Manyora shanga batsinga. bari basingira kuri Kapita karuru. basingira kuri ya 14 hatu ko kumkoresha wakuri bafitira China hafinjali abinomwe abinababiri abinabaza abinabatanu abinabutaga Tijejere kastabona ekirunje kinaleyo sebo bona baryo wabo twabohereza bene bayekolire kurungi bashaka kirekere wetishana bakagenda Urambinga ko mutezi
Iyo biri mu district ya Mitoma kandi akaruka cyagenda Mish of course ko twareba umunyamakuru wito Job Kato ari kutushobororera imbere ko yemerire ahakitebe kikuru cyagombora ya Bitereko kandi muri Ruhinda North niko biri kugenda bisyo akaruru bari kukatera kandi babikibina ko kubashabwa bamwe bari kugira ngo kankuyimukire abandi bakagira ati reka ndugemu tibanjema akaruru kujya mukabakihurira because tukareba rwa katano rwe sabite hwire akarura kakaza mu ruvuyo rwinje munonga so I think kugira ngo bakakora kihorere n'enshonga nkuru turi kuteka nguru yare buryomwe akabire aleta biramwo ahandi mwe bare munonga guma muri kutureba nka Tayari West kandi of course twabaraganise ngo turaza kubayisyaho ibintu byone biri kutambura ebiri kugenda misho erizoba turaheze Mitoma tuti turaza kwisyaho nebiri kufa muri Mbarara yo rukungana ningashi national delegates abekibina cha DP nabo bine rukungana rwabo umuruti nabyo turaza kurara twabikureteraho omisho yo kikuru no kuriya ngo tiwaruga Tayari West of course byona turaba tubyina Mitoma bari kubarakarura aho turugambira bari kutaringa then kugira ngo bamara results ningaje byarugamo babitware ahambuga za district omutawuni ya Mitoma yibarije kubigitane byarugamo magomborora agandi Mitoma ine amagomborora garahikanki 10 I think 11 12 around there kandi no kwenda kuyibizaho nyowe gundi kumanya ningashi agari mushweka nico kimwecho cha Mitoma ine Bitereko inkaji aho bari then habaho kabira ejeri muri Mitoma South Ruhinda South not Mitoma South then habaho Kanyabwanga sub county hariho ndijo gomborora ibareta Kashenshero hariho ndijo ya Katenga hariho ndijo ya Chiyanga hariho ndijo ibareta of course na Mitoma sub county Mitoma nkigomborora hariho Mutara nayo eratkana na Kabira then habaho na Rurehe ejinisa niho bagishazire amwe otiriho negomboro ya Mayanga nizezo 12 muri Mitoma nkegombo nka district Mitoma of course nkoko nakugambire Mitoma ine abantu nyamwinji abarurwe mu cyekecu kandi abari prominent. One of them is the deputy speaker ningashi omuhwezi wa speaker w'ishengero rya Uganda AG which in Sarah Honorable Thomas Tayebwa TT. Ekintu kimwe cyoraza kushanga kira kutangaza mu district ya Mitoma wo kwijayo uri kugira uti Thomas Tayebwa abinji waza nko muri Ruhinda South urabanza bakubuza ati Tayebwa abo kuba binji baracira kumweta Tom. It is very surprising. Abinji baracira kumweta Tom. I think no kushanga capacity ye okujwangana n'abataka okujwarana je nabo okushanga abaturage bakumanyirire uri umuntu wabo. Ogo baramweta Ariel John Henry kandi niwe regional supervisor. Baramweta Ariel John Henry niwe regional supervisor wakaruruka NRM abweshwekechi ninjira ari kubahereza some of the instructions kuko yaganire nitwe reka tubirebe rero twamara tubone ko yongera yaho. Thank you very much, dear delegates, for turning up in these large numbers. And finally, I want to thank you for having conducted elections in a very, very peaceful manner. This is what we want in NRM. As opposed to what happened on Friday. This is what we want because this will promote unity in the party and will make the party grow from strength to strength. Please continue with that spirit. Be disciplined members of the party so that our party can go stronger and stronger. Thank you very much. I wish you all the best. And we are now going for another election. That will be on 2nd. This election is for the special interest groups. We are going to elect flag bearers for special interest groups, for the PWDs, for the older persons, and for the youth. I think you will get the details from the
our elections officials in the district, but let the youth and let the older persons and the PWDs prepare for that election. Nominations have started, and they started today. They will go on up to Sunday. Then Monday, we go for the election. And please maintain the same spirit of discipline and ensure that we vote very peacefully. Thank you very much. Mwebale mnonga movement hoye movement hoye NRM juu kandi ogoro kugamba niwe bareta Moses speaker w'ishenjero rya Mitoma district local government obwa hati niwe asinjire akaruru nka chairperson which bina cha NRM akatirwe izoba ryo katano last week ugumishijo gwejure sati ya yero yemikono miringwa niwe Moses niwe yasinjira akarurako twatwarebera ari kugamba aho ari kugambira abantu okubaguma no bucurera actually bitereko bamara akaruru bakamara hati baza umundijo myanya okurebana yo kubwa agenda reka turire ibigambo bya Moses ari kusibura abatezi bakaruraba then twamara tugaruke turebekera kurateo babo ruyare eco naco mu kitero mu ngaro mbwenu akaruru kitu nko kagenda je ndenda kuri sayo abasinga ha polling station eje ya Ruhinda North omwami Chifene omwami Adriani omwami Bwisho hamwe na Pole abutwarabiyo turabendeze birungi byonka kandi nanye nkaciya person wa movement wa district ndi ready kukoregana nabo kurungi rero tukombeka NRM nko kunabe nabaraganise buliya ndaza kuba nabetira urukiko ogwito gwa NRM ha district tubete na nabebembezi bitu turaza kuba twine deputy speaker witu wa parliament ndaza kumandikira bara mu manyiso mbutongole kumwandonzire na nakachiko ka movement hatukutururede kutandika kukora ndaza kweta na minister witu General Tafire nyete na MP witu Juliet na MP Kahonda bod na mbete tushitama mezemwe tuganire ahanshonga za movement so oruchiko gwo kubanza turaza kurugiraho hata kawire myezi 2 ndaza kuba nabese Mitoma omuruchiko rwa NRM rero kuturaheze ndabasaba abarenda kwesimba bururo baratandika biro 2 nimwe muzemu mwejumbe ndaza kuba ndabayiko mwena kandi ubarakwase bendera ndaza kwiza mukorereraye mu supporting ndebeke ngo akaruru yagira hata yakasinga orakwate bendera wen aiza ndonde ndaza kumusupportinga kananye omufisi ndandimo immediately kurugerizoba akachiko ka movement katandika kukora twatandikira kukora from today so tura ohine kizibu cyone kira kwata NRM Mitoma nakibyona mutunge namba yanjye yesi mudaza kugibahereza kwenda nguzone nshonga zanyu za NRM zitebekane rero support ya president target ina atilonka janti nyona aba chairman wa movement president kunuya ni 95%. Museveni hoye Museveni hoye NRM hoye NRM juu target yitu nka Mitoma ni 95% abwa NRM ebinde bibina no byokora ki icyo tujya abantu ba movement kandi ndirede kwika house to house one on one kugira ngo twaronda akaruru ka movement twasingira kimwe higuru mwenu nebyo bingi mwebare munonga nde nakusima na tayari television mu gitero mu ngaro abatayari west kandi mukume mukwate tayari abo kuba byona hate byona bajyango biri live abantu bari kutureba omakagite tayari FM na tayari TV mugume mukwate tujihagire abo kuba iraturundarundana kandi na nabantu bahurire enjiri yitu ya movement sombenu na ndashabangwa kazindaro kagarure registra adeclaring abantu abarabamu rero kuturaheze tushitame hariya ngire nko kunabagirira rero tugaruke mwebale muno webare honorable chairman NRM Mitoma district na nawe batezi bakaruru mwena abwa polling station kanjete polling station abwa ahituri omuruhinda North ezi hano zitine wihamu entebe ya chairperson zikiri partial results ahabo kuba tukineyo polling stations zindi ezi results zazo
ziraye gitaryezi tukabona kutunga abasinguzi abentebe ezabire zisigire mbashabe ngu mwena ba candidates abuto atwine naba agents banyu edakikeje hati mutahe umunda omu office na registrogu musayiningire ebyo ebyakorwa omukutera obururu na nebyarugamu ahabwabo abuto aturi yakuterera mweno ngaruke mumba amanyise ngu obururu bwagenda buti ahabwabo abarashangwe baryaha ndaza kushaba ngu abarabaho kunda kushome ohika rero na nabendijo myanya nabo baraza kushoma ahabwe ri vice chairperson umwami Mugambaje Dennis Kifene ahabwa polling station age niwe yarabaho nka vice chairperson na no bururu igana 58 rero nikwe oyaye simbireho obwete nchibugaruka makwana nabo bagambire ahari general secretary ahabwa polling station age harabaho Mukama Pore na no bururu igana 28 arwaha webare ogoni agent wa Mukama Pore ahari secretary for publicity warabaho nibwisho Mutesima Seidi na no bururu igana 57 arai agent wabwishara ona si ozire ngo yaine homwe yes ahari secretary for finance harabaho namanya Adrian so tubachire tubaterere ngaro mpango nkekemwe nasigara ndi Mbabazi Martazari registrar abwo bururu bweri izoba Ruhinda North mwebare munonga Nibyo uko byagenda muri Mitoma na Munonga Ruhinda North gombora bitereko headquarters kandi itwareba mukuru Martazari yaheza kurangira ratio akarura konka registra umwanya ugwe kandi ahabwe rizo now aba nkoku nanabashobororire bari kuterura mu myanya eshatu ningashi ahamashaza ashatu Ruhinda North bari bitereko Ruhinda South bari kabira kandi Mitoma district ukutwara Mitoma Central bari Mitoma aha headquarters ebikira manyisango ebyaruga bitereko hati byaza kurugaho bize umuri baza kubitwara ha headquarters Mitoma bamara bari nene byaruga kabira bamara babone kubara ukuronda overall winners babone kumanya noha wasinga akarurako twareba chairman wa NRM otorinwe kandi umwami Moses ari kushobora uku ebintu byagendaje twareba deputy RDC yashobora ku security airtight uko batarena ngo agaruke ko bakavuyo nko kabiriho last Friday twareba regional supervisor wakaruruka NRM habwe cyo mukuru ya Royal John Henry nawe yashobora uko baza gukora akaruraka ebintu byona kugira ngo bigendeje of course bamara kurugaho twaza kuza umugundi mwanya rero nayo tukoreke eberaza kuba birugireyo nko kunana kugambira Ruhinda North ejora jujekera baramweta honorable right honorable Thomas Taibwa oriwe deputy speaker then Edijo Shaza of course neria captain Donozio Kahonda then erindi shaza rya Mitoma ejorera jujekerwa general Kahinda Otafiri ni checho ekiri mu district ya Mitoma Elizoba okutera karuru hanyuma yo kongerayo izoba ryo rwa gatano obuhaza mu akavuyo bakagira ngo bakatere Elizoba turaza kureba akandi karura karakurataho
ekindi kiri kuchoko enjo district yo eina karuru nkaka erizoba ni kazo nayo bari kugarukamo bururu abo kugira ngo byarugiremo tibirabasize okugendaje kandi nayo bari kukatera irya kazo. Then turaza kureba na hariho indijo district ejo kubera kukatera I think izo bari yanchakare rero twamara akarura ka yogurire ngo turaza kuba twakarugaho ekibanza koko yashoborwire mukuru John Henry yashoborera ku abari kuza gutandika ubururu bwa special interest groups abino burema hambiri yabo ningashabu tureta persons with disabilities, then hariho older persons, then habaho na youth abaho na eminyeto nabo baraza kuba baratera ubururu ubwo omu special interest groups harurengo rwecanga nominations for flag bearers baraza kukatera kibanza ukwezi kwa mukaga ukuruga rizoba baraza kuba bari gukora ukoreka interest ningashi ukoreke chika echo kubasa kuza omukarurako ndenda kukumza ukache konga kubanyise ngo hariho nebinde bituraza kwesyaho butunu hana hatayari west nko mukoro hariho national delegates conference EHB na cha Democratic Party chirebemberwa ubwahati wechitenisa Norbert Mao kandoliwe Minister for Justice and Constitutional Affairs mu government bari omurimbara umuruti hari Asama Gardens eyi bari kuza kutera ubururu bwabo kuronda President General wechibina umusya baronde Vice Chairman baronde National Chairman wechibina Secretary General Secretary na nabandi. So aba DP bari omurimbara of course ba delegates the likes of engineer Henry, the likes of Fred Mukasambide abantu bona bayigaranjire turaza kubikuletera butunu ombwire bomishawo nyikiriza ubwahati ahadashika ezi aho twahika adashika 10 ziri kubure twahika harishaha mshanju nkumuze mukache kandi of course shamshanju turaza kuba twini amakuru agenshonga debeka nguti waruga hatayari west katumure ukashe twahamara tugaruke. The Kasha Festival 2025 ao kwa Kasha Country Inn featuring Vinka, Ray G, Truth 256, Tipo, and lots of entertainment from MCs and DJs. Entrance is only 10k ordinary, 30k VIP, M12 Tano, Meza Gold, and 1 million for a platinum table. This is all brought to you by DK Events, Acacia Country Inn, Even the Coffee, UG Lemon and Ginger, Pepsi, Aquafina, NBA. Mobile, Tayari TV, Desco Paints, Vima Events. It's hard